kunan tiempo aska onqosqas kasangu kay coronavirus onqoywan. Hospitalespis junta kasangu chayraygu mana atencionta tarisanguchu. Qanmanta noqamanta dependen kunan cuidakunachikta wasinchik ukhupi kaspa. Kay libro de Mateo capítulo 4 versículo 23 niwanchik. Jesús purerqa Galilea llaqtapi, sinagogaman pay rispa yachachimorqa Diospaq gobiernomanta, willaspa sumaqta evangeliunta. Chantapis allinyachispa sanuyachispa onqosqasta nanayniyuqta. Diosninchik mana munanchu nipi wawan onqonanta. Imaynata Jesús sanuyachirqa Galileapi aska onqosqasta paykunandia sanuyachiymunan sonqoykita, vidaykita, kawsayniykita. Pero primero noqanchik confianachik tiyan paypi mana nima onqoyta hap'inapaq. Mark'aykachun sapa Bendiciones.